Evo ovako, po 16. put, znači 16. godina kako otvaramo sezonu ovdje u Smederevskoj tvrđavi. Dešavanje je lepo, sunce lepo, znači dosta bajkera, znači mnogo dosta bajkera, znači mora bajkera, to mi je drago, to je lepo, znači ipak zaslužujemo da dođu, ulaz je besplatan ove godine, tako smo obećali, za pešake nije, znači ide humanitarni ulaz po 200 dinara, znači za ovu malu Mariju. Pa došli su, znači u mnogo, iz svih gradova su došli, znači ima ih iz Bosne, ima ih iz Hrvatske, i dole iz Urcinja, Šabac, Mitrovica, znači mnogo. Danas je subota, koji je program juče bio? Juče, sinoć su krenuli da sviraju u 6 sati, znači bilo je do pola 1 svirka, zbog policije, zbog svega, a danas kreće u 5 i bit će do 2 sata noći svirka. 11 benda sve ukupne delo. Ko nastupa večeras? Glavni bend je Dado Topić. Ima bluzira, ima znači zemljenja, ima baš dosta benda. Ako se zahvalim, znači u ime uličnog borca Dado Topiću, zato što je došao humanitarno da odradi ovaj koncert, praktički naplatio samo znači prevoz, da bi pomogli što više masu znači ljudi i pešaka, da plate tih 200 dinara taj ulaz da bi videli, da bi pomogli toj maloj Maji. Mi smo povukli, vidite sami, veliki broj bajkera koji dolaze ovdje, ne plaćaju ulaz, ali ubacuju u tu kutiju za pomoć maloj Mariji i to je mnogo lepo i humano. Mogu da kažem da mi je puno srce. Bilo juče i danas, naravno, motora ima sa svih strana. Mnogo naših prijatelja je došlo, lepo se provode. Biće dobra svirka, dobro zezanje. Pravo bajkersko zezanje.
prevashodno mi dođemo ovdje malo da se družimo, da pričamo, da razmijenimo utiske, da pravimo neke planove za buduće vožnje ili možda menjamo delove za motor ili se nešto kupuje, prodaje. Sve u svemu, motoristi su jedan poseban soj ljudi, što hoću da kažem da se ovdje nikada ne priča o politici, da se nikad ne pominje fudbal, ni navijanje, ni bilo kakve boje nekih navijačkih grupa, mada nemam ništa protiv njih, ali mi smo neki... Znači jedina tema, motori, muzika i devojke, da.